Bagaimana siam kaba sengau kemen, bagaimana siam kaba aingo iutrai, bakum kajingnya sengkena, jong kabalang, niyo ya gani galan banyak syakri lang niyo blay haga bakum kani kapor, bangangit bau blay unkirhu ya pi paro, ki hep ki barit, ki ba pet ya gani ga channel, barhoan man kasngi Sunday ngin persyang ban pen mi igini video bangin yo ban syakri lang yo blay kerpang na gamta jo piki hep ki barin haga bakum kani kapor bang aingo yo blay baling ba kijingi tray lang bat kijingi seng kena kinong yalam jongka bat ka balang ru ye ka bangi yo ye ka ban pelong ye kani kijingi seng kena ling ba kani ke YouTube bang ngai skam bang ya weru ye ki kme ki kpa ba piru pinya snok tilang lembat lagi juki kon hangno ke bapi pidan pada bagi dia sedang no ye gini gejing syakri gejongi joblay ha gini gestem tu gini le joblay ha gejing duai ya ke baren boy kiti kumne boy kiti asyada mo to gini duai ni wana kemat jomi ko try bagi aingo namar kani kapor ka bakodor ka ba me syas mo bahaya gi bagi nget scam ko try ba ye balimba kani gejing syakri gejongi ha gini gestem ngin yo man ya kabor ka jombi ngin nang san ha ka jing im ka pamalagasni om tang ha ka jing san ja ka men re kam tam et jisu ngin san ha ka jing lom sim snow ya ka jing doi ha ka kerteng ka jing jisu kris ni pan da ka jing amen ha ka ni ka por ngin ya ruai lang koi ka jing ruai pan ya kerpa ya iba jeri marbanya in snobha ban ya lam yang ni ha ka wai ni ka jing ruai ke bakum ki kon kena ngeju smotanan pa banyer wai banyangen ni shim mentalan baro na ba jeri in shim banyalam yengi ye ke jing wai ngingai bau blay unkerku yengi limba ketu ke jingruai ka bangi layo banyer wai lang ha kene ke stem pada gini ke por ngan puli negatin ke jong blay bat ngin selit lang ho blay ke jingruai bangai weri piki kena pinya duai giru gini duai tin ke jong blay ko ang gospel Matius khat khandai ke lenong ke dekot ke bakat sap jisu ti ulaong sha yaki khillum bakin wan hana bat wat khang yaki naba yaki bakum kita long kahima ki beneng bakum jo nakashiti ke jo upol shiki Ephesus kalenong ka banrio ka dekot ka baningkong ka baar bat ka balai piki kun tu ko ngo yalaki kme ki kpa ha utrai namar kani kalong ka badekeng to burom yalau kpa bat yalaka kme kabalon ka hukum ka baningkong badon jingkular ba menyo manba bat ba menyo imslam
ha kapertai ngis ka boble ungker hu ya gabala pule na kaktin ka joble tongin ya le joble ka jing dwai tongin ya dwai kena baro buki kti kum ni ina dwai tongin ya dwai ngai ngo ya me kotrai Jesu namar ka ne kapor ka ba kodor ka ma sha snobha yangi bangin long kum ni kum bangin long bat kum ki khon hap ke bret bagi wan na kaman jombe tien ka jome ka ong ba me sha snobha yangi bangin wan ko kan ran hakman ka khet ka jing snai ka jome yarap yangi bangilaban iit yame yarap yangi bangilaban ko ngu yame yarap yangi bangilaban burong ru ya lagi jong ikme ki kpa hangno bangin ni don par hoy ko kan ran ki dwai ru ko Jesu men ker men da yangi na shibon ki jing ki badon hagan ni gabertai kan ran ki dwai ru na gabanta ki bon ki jing puli ki bagi kena ki dai ban pendap agi ni sengiling bagi online message ka bagi yo lema ki nong hikai kalong ka ba ko try ki dwai hagan ni step ba manis nai man ai ka jing start yagi lembat ki kme ki paru kumjo tra ai ki kamet ka bakot ka bakia bagin yo ban syakri yame ban im na gamata jongme kat bagi sengi ki por kinanya don rekat berkapor ke badan sa haka kerteng ka jong Jesu ni dwai ni pan daga jingai amen ngin skam bangila yo banya dwai te haka ni kapor haswa bangin yo ya ga jing yo thu khana haka ni kapor adon gawai ka special number na ibalam samye ishali I sunshine but iyasan kidon gawai ka special number ka bakin ai ha padeng jongpi parhadian jongpi in sa yo snow ya ga jing yo thu khana nai pastor ublay un kerku lingba kani Tên rồi hoài cả lòng Sao nông ngân lệ Em đang nghi happy birthday và đang jingle la
singing my night. Shalungan lên, shalungan hai, datang Syamil Putra. Shalungan lên, shalungan lên, datang Pi Trong mình, tổ ba yang là sinh ra trong mình. Ngingay baublay unkirku, ia gitu ke special number ke bangila yosno hagen egopor. Bangangay ru bapi gi kon hep ki barit hangno pidan. Pin kloy ban shakri yu jisu. Pi kloy ban pla yu jisu. Hangno ke bapi pidan. Tegen egopor ngin ya poino shigek tien ke jomblay ke jing to kana. Ban pitip i postor lada pi keren. Lada pi ki ish slembay. Pitip e kata. Kaptam kena jayaw kitip bai kata. Tinggal kuat ngakot yopi hagen ega sengi, siap skor bahai ketin ke joblay nganu slam, tangkin dia hagen ega por. Ketin ke joblay ke ong ke jing itu kena kalong naga gospel ke jom umat hios, kalendong ke bakat pra, kadekot nadu ke ba arpuai, hadu ke balai pusan. Ke gospel ke jom umat hios, kalendong ke bakat pra, kadekot nadu arpuai, hadu lai pusan. Bangakwa ban keren syapang ban hikai yopi, syapang kawai ke jing shisha ke bau jisu uhikai hang ne. Bagata kalong ngidai ban long ki bayamap. Ngimdai ban bonut, ngidai ban kloy ban ong hoit ngalamap. Ngalamap ban ngamap ye kiwai. Kata kadi ke bau jisu kwa ban hikai. Ban kani ke jing itu kana kalong umne. Pi Petros, pitip Petros. Barok pitip natip Petros. Dia bersir hemba. Udah itu sendan ba kemat ba. Don kenunu Jisu manga ngadle manga tadi Petros ba khangat ba bagla wan chu Jisu ni Petros ha kawai kesngi wong Jisu te ngam so thu tepi kenrat ngam so thu kan no sin de ban ma kali dai jing kali yu Jisu te Jisu wong no wong mehab ban ma hin nyau sin ki nyau pom nyau Petros atau kli sipan en ma no pi kata sin dan multiply kuno, let's say Petros panang multiply, pite lanang, pite bastard ngatip, pilay nang 7 into 77 mikano pitip, Petros patip. Jisu yo iyo Petros lakta kli, lakta kli yo Petros perkat dia kata. Taja yo uya tu ya kane goi ke jingja. Baga jingga story kalom kumne armut kibrio. Kibau Petros, o kibau Jisu uya tu yo Petros. Wong ye gini kintien. Wong maladan armut kini kibrio. Bakini ki beriu kilong kidon ya kawai ke jinglong bakata ke jinglong kalong baki syak pisa utau beriu beningkong usya pisa haus iem ba utau beriu ubaar usya pisa hau ni beriu beningkong tejayu kita kepor kalong ba usiem ulah don kam ya kita kepisa uong yu ni beriu oh amen have I not ya kepisa jonga pi usiem jukaran dikitin barit fi oi man, mahab ai no pisah jonga. Dan memai tim long shoot menta. Tahu beri ularin. Sim sorry maaf sedeng apa dan pisah pelar lah teli. Tan shoot dan pisah. Sim mom noi mahab dino igi ying kesem ke jomnya. Mahab dino igi jing dan jing am jomnya baro mahab siu kita kepisah. Tahu beri ulah pan maaf sim ulah dem ko si he bayang. Ha? Sim to sim maaf yang ah. Ngam tan pisah si ai por sing na sa siu. Kita usim ulah snosen ai ya. Mo ulah snosen ai lem no kita. Wong to ngalamap ya men don kam ban siu don kam ban siu lanu ya kita kepisah tahu beri shisha yes sorry wong you tahu siem mah to thank you ba ulah mare thank you siem thank you ulah mare ulah mare no nang ta naga ying siem ba ulah leit la ka jom kalenti ba jayo hak ta kalenti ke ba ulah ya kendo you tahu beri baar ba syak pisai no ya wong ada kajik ngoman me la syak pisai na I know mentah dan memang mentah tim long show tahu beri ulah le maaf seba maaf teng ngam tan pisah kana teli ka pelang ngam tan shoot tan pisah ti wong biang tahu beri banikong mahab dino iga ying ka sem mahab le ka ni mahab le ka tai mama siu no mentah dan mem siu mentah tim long show bani keren kita ulah no ni beri banikong ni beri ba pan maaf ti tre ban maaf
ong ni ubriu banikong ulay ban set patok yu ong yame menta namar ban memla ban siu yu bisa ngan set patok yame balalet ulalet sheye bala set patok yu ni ta ubriu la yam aja la yam ki khun no ka lok no ki bhayen mo ki khun ki ti kum no hayen asem kum no ki parlok ki dos ki jong ni ki dos ki jong ni ubriu baar ki yo i ye kani ki tip ye kani ke jingja ki let ban ye thu in chu siep Chau tahu siem parlok jong ide ulah syak set bendi. Siem balayu. Jayu ulah pop ayu. Di kita ki parlok ki thu kan. Kyong ba uklam la ban siu dap ya kapisa jong utau briu baning kong. Tahu siem la lingo. Okey kot you tahu briu baning kong shane. Balalek ban khot you la warlam. Wong siem balai me. Balai me melek kumni ke jula habang ngalama ya me. Balai me ma ban ma you ni pat. Mela set patok menta mehat ban siu yang mehat ban siu yang tu kepisah ke Malaysia yang ban menta mehi mede ban sa hak bendi bala set patok you ni briu banikong bala pelat you tau briu war pilam na you nagane pio jingi kai ayu pi dai ban long ki ba kloi ban ma iki parlok ki jongpi pi de ban kloi ban ma yanu compare ki thap kle pi compare ki shet pi compare ki le kumno ya pi compare ki ong pi asnai ai lincoln ai jerong ai rekho compare ki ong kumno ong ngalama ya pi le kumno ya ngarut ngalam kloi ban ma ya pi kata kade kabanga kwa ban hikai ya pi ki hap ki bare ngakan mau gawi ki jingye thuk khnai pastor ka podam dang khna dang le cricket oh la ball fast tau ba we khna la ball fast pastor ka stop ban hit 6 sin hit the 6 riu ya kai yet jong ka we ye piao pat ka ye paro ki riu la krat lot pastor bat ya ka bat apa dan khna la tim la khinyo kum ne la khinyo lo ba khinyo juman tu la khinyo mi tai kong ta ba pen pat ya ke jong na ti pastor om no ai kong ma bakla ti ba hen ti mi tai kong yong kum no Yong to ngala sutu baba pishu bakla ngala ma pia pi ani ke jing snow sting ani ke jing snow light loy jabat hinyo badi ai batla ada kabat banyo ban lai sheye ko ki hap ke bare kai ke banga kwa ban hi kai ya pi hagane ke sngi lingba kane arteli ki ai ki banga kwa ba pi pin snow to ye ke jing shisha haba pi gloi ban ma pinyo ye ke ni ke jing long kini ki so ki ban mi na ga jing im jong pi la da pi kloi ban ma ka ban ngong pin lat na ga jing khus lai ne ga jing perkhan la da dan manu bakran sniu yo pi dan manu no ben ya pi bro shimit la si la ban ya mai nga don ta briu kran ta ne la da pi kloi ban ma ngalama pi ka men siem jo pi ka so yo tia so yo bam ja yo bam do kat bam wan ka so ka men siem am dan kam ban perkhat am dan kam ban khus lai kata ga dei kabau Jesu hikai la pi gloi ban ma pi light na ke jing khus lai pi light ban perkhat pi la ban kre khot ba pi light ban isi ye kita ke brio namar balai la dan manono ba ben ba isi ye pi gloi ban isi ke la ye ki andai la pi ma kasuk ke mensia kasuk ba ke mensia dai namar kata gadau ke bani kong kai gloi ban ye ma ka ba ar pin snow to ye ke ai ke bau Jesu ulale halor ka ding prau Jesu ong kum do to ma ya ki na ba kim tep ya ka ai ka ba ki le Jesu klem le pop Jesu le pop ne Jesu klem le pop ude ba klem pop handai ka pop ka jong nga ka pop ka jong pi Jesu ba halor ka ding kana na ga banta jong ni ba wong kum do ka gospel Lukas arpulai ka le no wong to pa to ma ya ki na ba kim tep ya ka ai kadai kata ke lanang ban ma pi ki wei ngin smo thok pleng dei kan ni mo ko Jesu rule yang ni alu ka dei pra to ble un ker khu yang ni jingis lok apreng jong ka jing tlan ba ngai scam ba pilai shash kor u ble un ker khu ya pi pa kan ni ka por ka don ka wei ka program ka wei ka jing pen i ka ba i wei parlok jong i pastor i ba kerteng i janet i ba dei na ka jala Manipur im ai ka wei ka puppet show ya pi ban ai khuble ye i be la shim ye gani ka benta ban kloi ban yarap ye ngi ban pen i ye pi ki hap ki bret bat na next camp ba pinlong in yo ka jingker khu lengba kani ka puppet show ublei na ta ka buram jabu amen. Hi everyone, I am Janet Pulamte and I am Samuel. Today we are gonna have a short
show about forgiveness. And we hope that you enjoyed the video. I am so sad. What's wrong? What happened? Don't cry. Some children in the school call me bad names, and I am so sad. Oh dear, I know how bad it feels to be bullied. You know, Mr. Samuel, they even say things which I don't do. My dear, what people talk about you does not define who you are. You are a child of God, and that's enough. Your relationship with God is the most important because God knows the truth and He loves you. Mr. Samuel, does God believe those people who say bad things and wrong things about me? Of course not. You want to know what God wants you to do with them? Yes, He wants me to take revenge like a strong girl. My dear, I know you want revenge, but that's not what God wants us to do. Leave that to God. He wants you to forgive them and to love them. He wants you to be happy and live freely. I won't be happy without the revenge. I understand your feeling, but revenge will bring more problems. But forgiveness will set you free from pain and hatred. Forgiveness is only for you, for your healing. The longer you deny to forgive, the longer you suffer alone. Do you like suffering? No. How am I supposed to forgive them? Simple. Just as Jesus forgives you. Jesus forgives every bad person and teach us to forgive too. Remember the time you took candy secretly and mommy tells you to pray and ask forgiveness to Jesus and Jesus forgive you for stealing? Yes. You were not punished because you were forgiven and everything was peaceful. Were you happy to be forgiven? Yes, Mr. Samuel, I love forgiveness. So now, do you forgive all those who talks bad about you, and do you promise to love them instead? Yes, Mr. Samuel, I forgive them in Jesus' name. And I am free. And happy. Yay! Thank you, Mr. Samuel. Now I am so happy. You're welcome. Ngingay baublay ula kerhu yupi lingba katu ka popet show ba kublay ya I mes janan ngi sem baublay nan kerhu yupi ba yingi lang baro ke bayo e ke kai lingba ka jing ya ma ngin ken ma ba ngin le ya kata man le kesni aga jing yem ga jomi to blame kerhu yingi pada kani ko por ashwa bangin pen wai no ya kani ga jing shakri ga jomi tungin nilit lang haublay ke jing doy baro kihap gibaran ako apa pinduay lang bat nga penbut ipu store na diyan yes no penbut ipu store pito na no penbut ipu store na diyan tungin ni doy penbut ya na mo to ko try jisu na aingu yeme namar bamelong utray jonga me iet yanga hadu kani gesni bame penim yanga hadu kani ka kaliman yarap yana baling ba kaktiin ka jommi kabagi yo snow hagani gasni kabakren bat kabahikay syapang kajing yama yarap yani bangila panlong kumtaken bangin yama yagi parlo ngin ma yagi way kibale persya yani Wairu pamin hikay yangi bangin kongo ya imay ipa kinmen at hoot kibalahe kibalasan Jisu ba iye yidwairu men ay hangi kamet kabakwat bakya
Hapeneng jong kini ki jing Kaba ka perthai ka khiwen. Yada mame Jisu yangi. Kedup mame yangi. Pelat yangi. Nagi kenyang jingpan. Tap yangi. Daga senam ka jongme. Ai boru. Ya imei ipa. Kerkuru. Yaki. Yaki jing terai jing ktar. Ai ru yangi. Ka jing nang jing star. Bangila. Ban pendep hok. Yaki jing pule. Ya jongi. Snow. Yaki jing duai. Nabai kini baro. Ni duai. Ni panda ka jing ngay. Aga kerteng u Jisu. Amen. Tau blay un kerku ya ketu ka jing duai ka bagi layo mani duai la. Ngay skem ba blay un aibor. Kum jo ya pigi kimegi ka pa. Shani ap hau terai. Snot hau. Anong kuslay. Anong ki kuslay om terai. Padeng jo ka perthai ka bakum ka ni. Terai udon lembat ni. Hado ka bakut jo ka jing let ka jongi. Namar. Blay jongi ulong blay. Babaim. Blay un kerku ya gini ka jing yaseng. La shem tayo biang ha ka jo ka por. Jia seng kena kan belum biang ya kan dia kecil seng ublay dan tak keburom jeng amen tungin dia pa haka bawai no jong kan dia kecil syakri kecil mani ke jongi yang meko kenran haka dia segi kabat kentang ke jongi pelat yang dia kecil kerku ke jongi kecil ai ke jongi Jisu botrai kecil iet ke jongi blay pa kecil selok ubil sim bako kini kilai ho ublay ubay empat ubay shisha to kelong lam rengkat bagi kon hap ke baret hang dia pada keleng. Nadu mentah. Jadi arta ke babam ju.